Welcome back to Robatangana Paka the Higher Table Podcast, the entertainment side of things. Bone dziko buya panda. Dukwamba hezu dukwamba songa mapungori. Watondi uri remzi yo mchera. Oita gunwe. Ambona zori hey habena botringa nge hosuke hera figunwe. Aba ngachamba no botri biti ngo tutsiwa uto bori chede ngo bado yaperera. Zwino ri chidanga watondi kwambori nali track yanga enda rumela remzi. Ndiko rumela luimbo runoni ndiko rumela remzi a record always na mini mara zwino ndiko ruona ruchibva ka album yawe ya mvusuludzo ina kubva nga 28 za August. Vamwe vachipinura vari remzi na vatondi vakuda zotamba ngari ndi stunt kuti album trend na mini pedzi ena imaluranda rachiri ndiri album nendo ambana uyu muthu remzi ndiko diamba ndina dzivege pedzi asa kompindula asa konsumesa rukuita mini otso limbo lwanga ndiposhia limbo na recorder ndiko recorder nne munne ndiko recorder lori lwanga no eno no jol pan album ubolita lwawe jol na bantu banje ko diamba zino bakomba zone na moment gelo ko diamba bedzi never ndi wasimbedze post zinenza ko vanenge ka BBC ya Facebook musimato mabatondi yako taluchedzo rai remzi onchinyaza onjina chikwamani ontusa malegre anga ko tusa zwenga zonda vya chikwamani so ardiburi album do dropana kana do mapungwana lori idori chibva yaphuliwa off mu reporter ni lwanga ya wakobona yasuka nepolavona na mabusi ati amini pedzi I expect to resolve mapungo apo wadzinsuzo apo usatu chinyala naho risadivi chingadwa chistanti ara chistanti ai arandi vavudze ni the one that flop or next time namara vakabiwa